U Staroj Varoši, jednoj od najstarijih urbanih cjelina Podgorice, nalazi se interesantno zdanje koje svojom strukturom vjekovima privlači pažnju prolaznika. Čardak Krpuljevića, kako se popularno naziva, koji je obnovljen prije nekih 10 godina i on predstavlja, mi imamo zapravo različite podatke koliko datira starost samog čardaka, odnosno same kuće. Jedni podaci kažu da je možda čak osnovan u 16. ili 17. vijeku, a neki realniji podaci bi bili da je tačnije godina 1820 i neka kada je stvarno ova kuća sagrađena. Kako i naziv kaže, pripadala je porodici Krpuljević i imala je različitu namjenu. Njena namjena, kako makar kažu neki određeni istorijski spisi, bila je različita. Jedna od stvari koja je onako dominantno interesantna za samu kuću jeste da je služila često za iftar i da su ljudi mogli svratiti potpuno bez ikakvog poziva tu i da je hrana bila potpuno besplatna, posebno u vremenu mjeseca Ramazana. Islamska zajednica je podnijela bila zahtjev za rekonstrukcijom kuće i ona je dobila, da kaže, nekadašnji izgled. Podsjeća na tekiju i karakteriše tipičnu orijentalnu arhitekturu. Njena pozicija je izuzetna. Nalazi se u blizini dva prepoznatljiva objekta. Najstarije džamije u Podgorici, Starodoganjske, koja potiče iz 15. i nešto mlađe, Sat Kule, iz 17. vijeka. Jedna od rijetkih kuća u Staroj Varoši koja je sačuvala taj duh prošlosti. Pošto se nalazimo u ulici Kese Đurovića, ova sama kaldrma govori o nekadašnjem značaju ulice. Negdje sam pronašao u nekim podacima da je to najstarija kaldrmisana ulica u Staroj Varoši, pa samim tim i to kući daje na značaju. A značajna je i Stara Varoš koja, uprkos zanemarivanju, vjekovima svjedoči o burnoj istoriji nekadašnjeg vojnog naselja.